Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ 10 болон 10 өгүүлбэрийн part 3 хичээлийг бэлдэж ирлээ. Та бүхэн маань хичээлээ дуустал нь үзээрэй. Мүлгон. Мүлгон. Эд бараба эд зүйл. Пуин. Пуин. Эхнэр. Хагвон. Хагвон. Сургалтын төв. Йохин. Йохин. Аялал. Ядан. Ядан. Зэмлэл ба шийтгэл. Нунгу. Нунгу. Сагсан бөмбөг. Сан. Сан. Уул. Ором. Ором. Мөс. Пуог. Пуог. Галтогоо. Пүн. Пүн. Минут. 시장에서 물건을 많이 샀어요. 시장에서 물건을 많이 샀어요. зах дээрээс олон зүйлс худалдаж авсан. 그는 부인과 함께 식사하고 있어요. 그는 부인과 함께 식사하고 있어요. Тэр хүн их нэртэйгээ хамт хооллож байна. 저는 저녁마다 영어 학원에 다녀요. 저는 저녁마다 영어 학원에 다녀요. Би орой бүр англи хэлний сургалтын төвд явдаг. 여름에 친구들과 제주도로 여행 갈 거예요. 여름에 친구들과 제주도로 여행 갈 거예요. Зун найзуудтайгаа 제주 арал руу аялалд явах гэж байгаа. 늦게 와서 엄마에게 야단 맞았어요. 늦게 와서 엄마에게 야단 맞았어요. 어렸을 일에 ээжтэй зэмлүүлсэн. 주말마다 산에 올라가요. 주말마다 산에 올라가요. амралтын өдрүүдээр би ууланд авирдаг. 저는 농구하는 것을 정말 좋아해요. 저는 농구하는 것을 정말 좋아해요. би сагсан бөмбөг тоглох маш их дуртай. 음료에 얼음을 넣어주세요. 음료에 얼음을 넣어주세요. уух зүйл мөсхийж өгнө. 엄마는 부엌에서 요리하고 있어요. 엄마는 부엌에서 요리하고 있어요. ээж галтгоонд хоол хийж байна. 10분만 기다려 주세요. 10분만 기다려 주세요. 10 минут хүлээж өгнө. Лайк болон subscribe дараарай.